Kuble yapi ki perlok baro shaganeka channel Charlie Translation. Singobha baik nado besdang hadok bukut keneka video kenang bapin tip bah ya kijingmut naka English, Hindi, Shaka, Khasi. English in future. Hindi भविष्य में. खासी हाका लवे. In future भविष्य में हाका लवे. English angry. हिंदी गुस्सा. खासी बा बितार. Angry गुस्सा बा बितार. English I am angry. हिंदी मैं गुस्सा हूँ. खासी nga बितार. I am angry. मैं गुस्सा हूँ. nga बितार. हाका English happy. हाका हिंदी खुश. हाका खासी बकमन. Happy खुश बकमन. In English I am happy. In हिंदी मैं खुश हूँ. In खासी nga कमन. I am happy. मैं खुश हूँ. nga कमन. In English answer my question. In हिंदी मेरे सवाल का उत्तर दो. In खासी जुबाब याकी जिंकली जोंगा. In English question. In हिंदी सवाल. In खासी जिंकली. Question सवाल जिंकली. In English answer. In हिंदी उत्तर. In खासी जुबाब. Answer उत्तर जुबाब. In English my question is. In हिंदी मेरा सवाल है. In खासी कजिंकली जोंगा डे. My question is मेरा सवाल है कजिंकली जोंगा डे. In English my answer is. In हिंदी मेरा उत्तर है. In खासी का जुबाब जोंगा डे. Hungry भूखा बाथंगन. In English hungry. In हिंदी भूखा. In खासी बाथंगन. I am hungry. मैं भूखा हूँ. nga थंगन. In English I am hungry. In हिंदी मैं भूखा हूँ. In खासी nga थंगन. In English give me something to eat. In हिंदी मुझे खाने के लिए कुछ दो. In खासी I जिंगबाम यंगा बनबाम. Give me something to eat. मुझे खाने के लिए कुछ दो. I जिंगबाम यंगा बनबाम. In English help. In हिंदी मदद. In खासी यरब. Help मदद यरब. In English please help me. In हिंदी कृपया मेरी मदद कीजिए. In खासी स्नोभा यरब यंगा. Please help me. कृपया मेरी मदद कीजिए. स्नोभा यरब यंगा. Ask पूछना कली. In English ask. In हिंदी पूछना. In खासी कली. In English I want to ask. In हिंदी मैं पूछना चाहता हूँ. In खासी nga kwa ban कली. I want to ask. मैं पूछना चाहता हूँ.
nga kwa ban kli. In English, remember. In Hindi, yaad. In Khasi, kanmao. Remember, yaad, kanmao. I remember you. मैं तुम्हें याद करता हूँ. Nga kanmao yapi. In English, I remember you. In Hindi, मैं तुम्हें याद करता हूँ. In Khasi, nga kanmao yapi. In English, need. In Hindi, ज़रूरत. In Khasi, don't come. Kanmao, need, ज़रूरत, don't come. In English, I need you. In Hindi, मुझे आपकी ज़रूरत है. In Khasi, nga don't come yapi. I need you. मुझे आपकी ज़रूरत है. Nga don't come yapi. Paralog yakabamta tanghang nihi ngin sekundo hagawi pat ka video. Tengah kermen ba pilih yo jing tip kato kane lang ba kani ka video. Ta singo ba like pat share ya kani ka video. Bat kum juru subscribe ya kani ka channel. Na komenta ki video ke bansaban ha kani ka channel. So take care of yourself and keep on learning.